Üçe kehenen күндү көрөчүлөр. Бүгүнгү берибит үөракка туттарсы целевой хайыс хата дем болар. Саңа мүчмәдди кихиллер доо. Бүгүнгү тема бут целевой үөрактаахын болар. Здравствуйте. Саңа мүчмәдди кихиллер доо, ханна кихиллер доо. Саңа мүчмәдди кихиллер доо дем. Здравствуйте, үтө кихенен. Саңа мүчөйдү кихилдер доо. Все хорошо. Бу тема опсай целевой үөрактаахын, целевой сүймердээхин туһунан болууга. Оннаттан билден турар бу целевой үөрактаахын үөракка туттарсарга бюджетный местага кири кыагын үрдетер. Олата бюджетный местага кириге возможность болар дена тяхтын багарабын. Оны билеген сихили бүгүнгү берибит ис хохонун көрөрөбит боллакпытына бүгүн целевой үөрактаахын Жара ис хохонун көрөрөбит боллакпытына целевой үөрактаахын туһунан опсайнан целевой үөрактаахын целевой обучениеден тугуй ден көрөкпүт. Целевой обучение туох уратылагын чуть погромче да. Так, ихилдер дебиттер, үчүгей дебиттер. Ари чугахы түһөм, тоодетергет микрофоным буманан муннук текки бар. Олеген ари маннык олох экраны рейн улахан гана дебит курдук. Целевой обучение туох уратылагын көрөкпүт. Икки тыгынча сүрбахылга туох кини атын ураты костюлагын көрөкпүт. Онна бу министерство республикатагы үөрагыри, онна наука министерствотын нөңгө целевой месте ылыххытын сөп, ол туһунан сихили бисиэхпит. Онна целевой обучение туох учугайдагы, онна туох кухаганнагы ден эмие көрөкпүт. Салгы. Целевой набор. Целевой набор ден үрдүк үөрактерге, эбетер орто үөрактерге бар туспа программа болар. Бу программанан үөренер студент, работодатель, анабыт үбүнен, үп хатчытынан үөренер. Того работодатель төлүрүй ден. Бу работодатель интерестах, бейт интерестах хайыс хатынан специалисттарга надыяр. Олихин ол специальностарга үөретер хайысхалары кини төлүр. Ол үөректер ол хайысхаларын кини төлүр. Иннегенен бейтигер анан специальностары үөреттерер. Бейтин хатчытынан работодатель. Целевойнун туттарсы туспа конкурсунан болар. Бу для целевиков проводится отдельный конкурс ден көрөгөтти. Бу туспа конкурс, бу туспа конкурс, бу конкурска бир местеге агыяк абитуриент бар болар. Бу целевой обучение конкурсугар агыяк абитуриент бар болар бир местеге. Онон ари уратылаахтына тиэхпин багарабын. Холобура бу конкурска бир местеге агыяк абитуриент болар, олихин үөракка кири шансы үрдүр. Бары билерби курдук сорох үөрактерге улахан биллер направленияларга конкурстара үрдүк багайы болар. Онну холотокко целевой наборга бир местеге 2-3 абитуриент бар болар. Олихин үгүс абитуриент целевой местеге тиксиахтерин багаралар. Целевой набор туох уратылагы. Онна бу 2 тыгынча сүрбе сылга туох атын ураты сүрәннер килбиттери диребит боллаккатына
Эрдэ целевой набор министерства нөңгө эре болар эте. Министерство образования и науки эре нөңгө болар эте. Билигин 2019 сылтан 2019 сылга улары кирбитеһе. Бу 2019 сылтан абитуриент бейетте талар кыхтах. Тугу кини талар кини программаны бейте целевой программаны бейте талар кыхтах. Онна работодатели бу юрагын төлүр работодатели эме бейте талар кыхтах. Ол работодателин кытта кини бейте туспа договор суруйсар. Образовательный билигин бу образовательный программа ден туспа работодатель ден туспа корёкка хэп. Образовательная программа специальность барыта целевой наборга кирбет. Тох пар бу юрахтар специальностьтары барыта целевой наборга целевой опциядан образование игер кирбеттер. Хэп. Туманнык үгүс востребованна егенере специальностьтарга элбэх целевой место бар болар. Образовательный программалар бәйләре анал испихек бар болар. Российской Федерация правительствода целевой местелери аныр. Бу востребованный специальностьтары эпитим курдук правительство аныр. Ол правительство анабыт спихектерин эхики бу распоряженияга көрөкөтүн сөп. Кулун тутар түрдүс күнүгер 2-нче сүрбагыга распоряжение тахсыбыта эхиги интернетка поисковикка бу распоряжение от 4 марта үчүгенчик хиллибетте. Ой, кава хиллибети? Тәкалларынан улахандык саңара хатыбын. Громкость нигин улатыннарын гытыр көрдөһөбүн. Поисковикка бу распоряжениенин суруягыт, муну бу суруйдаккатына список тахсыга. Целевой местага көрүлүбүт специальностьтер. Бу Российской Федерациятагы правительство анабыт специальностьтера тахсыр, спихеге тахсыр. Бесыйын бастыкы күнүгер ханнык специальностьтерга целевой местелери аныларын тахараллар. Быхараллар ханнык үрәккә кирергитин быхарымбыт боллаккытына эги бу сайтка министерство сайттыгар киренгит испихеги уже көрөн бисекатын сөп. Ханнык специальностьтер целевой наборга хапсалларын. Билигин программа онна работодатель ден тустугунан көрбүппүт. Работодатель ден холбура бу тух работодатель ден ота эги үрәккатын төлүр образовательный организация болуон сеп, ола бетер бу көрөргү курдук федеральный государственный орган болуон сеп, арас улахан корпорация болуон сеп, акционерное общество болуон сеп, ола бетер ону таханан индивидуальный предпринимательлер эмие хапсаллар. Кинилер эмие бәйләригер специалист надыяр боллактарына ол специальныхынан үйәрәккетін төлөктерин сеп төлүллер. Договор. Бу целевой обучениенен үйренер боллакытына эһиги хаян даганы договор толорогут сеп. Бу договор эһиги үйренер үйрәккет, онна работодатель нөңө толоруллар. Бу хомойогын презентация бар, эти бастыгынан кып буйчик айдык гражданин ден турар. Бу гражданин ден үйрәк ылынар үйренер багалах кие студент болар.
Омойогин бу шрифты кытчаң албыт. Хеп бу манна түйет бар стороны договоры деньги түйет барсап, гражданин ден манна бәгыт өренәтчі студент бейте кирер. Оны таханан заказчик, образовательная организация, он работодатель. Заказчик, мой вопрос кейді, үтü кехенен работодательлері бәйбіт булабыт дуа. Билген салгы маны үшөдүк көрөк бүт, бәгыт әме болуq құтынсеп, әбетер министерствонан через әме көрөк құтынсеп. Оны бәгыт работодатель булар боллақ қытына, туғынық таққытын ол алгоритмын сихили білсек бүт. Дальше слайдка бар. Бу договор типовой формалах. Бу форматын биһиги эхиэхэ бу манна биһиги ЦОП страница бытыгар бу каналга манна электронный адрес кытын ытаккытына эбитер буллаганы сихили келин иге туттаран бараңыт ЦОП Инстаграм нөмү билистаккытына биһиги бу типовой форманы эхиэхэ ытакпытын сөп. Работодателинен, оны заказчигинен болохтарын сөп, өсібедетекпін бағарым любой государственной организация, оны таханан әбітер индивидуальный предприниматель, әбітер араз корпорациялар. Білеген, бағасты бірістігін әргетер көрдіхебін, бұл шрифтым олықтағаны күтчаң албыд. Бұл манна көріргі күрдік, Ханнык документу целевой наборга, опцион целевой үрәккә туттарсар бар, ханнык документ, опцион тог документ надаты, ден вопроска бастатан туран заявление хурягат. Бу заявление бу үрәккә кире заявление болар, туспа бланк бар болар, бу бланканы толорогот, мен бу маннык үрәккә киребинден, онна именно целевой направлениеннен киребинден туспа онна тухтах белелях болар. Оны таханан договор. Бу договоры эхиги абитуриент, организация, олабетер работодатель, онна вуз. Бу иккардытынан толорулдубут договор болуктах. Үәрі хода наука министерстватын нөңі целевой үәріққа туттарсы қайдақ ағарын көріққа. Әрді пітім күрдік договор сұрыссар организациялар истерігер министерства бастықынан болар. Олабыра индивидуальный предприниматель болуын сәп, олабетер араз государственная организация болуын сәп. Оны таханан бастықы очарат министерства бұл целевой образованияны берер организация болар. Эме ол организация бу министерство работодатель курдук болар, работодатель местетигер хаджар. Бу республикатагы министерство целевой наборунан үлеләбите ыратта, онон улахан опыттах уже мындык слаженный үлеләх дені текпін бағарабын. Онуттан бу билинги олох оларе турар кеминен себестен оларыйлар болохтарын сөп зачисление, целевой наборга зачисление хеп. Онон эхеги бу Министерство образования и науки сайтыгар кирен кәкиргитин бағарабын. Оны просто киреллер, манны тақып то сөп. Уопсай конкурска оны целевойга тәңе заявление береқа сөп дуа. Оны уопсай конкурска қапсан қаллақпын договорбыттын акастанықпын сөп дуа. Сөп, бұл маны білеген сихили көріқпіт бұл вопрос әппетін. Бұл ғымыйгар олимпиада аспыта. Учись работать в Якутии ден. Бұл предметная олимпиада. Бу олимпиада результаттары пока билли эликтер. Бу олимпиада результаттары кириге әне улахан целевойга туттарсыга улахан ролу ойнюр.
Ол каниттен бес ыйын сүрбехис чыгылатыгар, эбеттер хүрбебехис чыгылатыгар примерно приемнай компания үлетен сагалыр целевое обучение кене. Бұл именно Министерство образования и науки келеһеп. Тохпар бүтүн комиссиялар курдук онлайн. Быйыл тохпар үйрәккә киги документ барыта онлайн әрә тутулар. Так, бұл вопрос кабелеген әппеттем. Онон буллагана бу приемный компания ола кайдак үлелерин министерство сайтыгар кирен кетен. Без ыйын бүтүүтэ план набора министерства ханнык специальностьтерге хас месте целевой юракка барын тахарар. Опсенен ханнык специальностьтар, ханнык специальностьтерге хас месте көрүллери нейин барытын ол информацияны барытын без ыйын бүтүүтэ битер отойын сагалыныйта примерно тахсыга план набора ден. Онтон отойыгар конкурс болар. Бу конкурс целевой обучение ихинен туспа конкурс болар. Холобара бир местага 2-3 кихи болон сеп, оны бу 2-3 кихи ихинен конкурс болар. Оны билден турар бу конкурс эхиги егегет результаттарынан егегет балынан болар. Ким үрдүк баллак, ол кине соответственно бу местага кире шанс үрдүр. Оны таханан бу майга болбут да учись работать в Якутии ден олимпиада результаттары эме агыллалар. Ол кенеттен атыржак ыйгар зачисление болар. Бу целевой обучение үйрәккә туттарсыйта уопсай үйрәккенетәгәр арый әрдә болар. Арый әрдә билләр. Әһиге бу үйрәккә хапсыбыккыт хапсабатаккыт. Так, деген әтемерем. Арый әрдә холобра бу целевой наборга документын берәгет. Оны ол берен бараңыт туғара раз причиненнен бу целевойга сатан кирбетигит. Ол кирбетакытна әйге документын ылан бараңыт опсай конкурска баран туттарыкытын сеп. Бу чубаттык эппет аллара берилдибит. Валентина Сергеевна эппеттәбит. Өсибиддетебин. Бастан целевой обучениега зачисление болар. Олата бу опсай тох пар үйрәк зачислениета барыта болун иннина целевой обучение зачислениета болар. Холобура 2 неделя ин эрде курдук примерно болар зачисление. Олонну холобура хапсыбатакытна эхиякка примерно 2-3 неделя курдук опсай конкурска документын берер биремелак болагат. Бу манны көрөрбүк курдук 2019 сылга саха сериттен Центробузга специальностьтер көрүлүбүттер. Быйылгы испиһек бу манны курдук хомойок эхит билигин суох, бес айын бүтүүтте, битер отыйын сагалыныта тахсыга. Холобура бу востребованный специальностьтер эксплуатация железных дорог, картография денолог востребованный, да. Онна элбэх творческое направлениялар былырын целевой местелях абиттер. Быйылгы бу ханнык специальностьтерге целевой набор болара пока билдибет, эпитем курдук бесейин бүтүүтэ отыйын сагалыныйта тахсыга опсай информация.
Онтон бу хас бидди үөрэх бэйте перечиннах. Холобра бу сывыфу специалисттерин көрөр болақпытна бу сывыфу бесайын бастакы күнүгер бэйтин перечинин сайтка тахарбыта. Бу слайдка агаяк специалисттер көрүлөн тураллар, бу манттан ураты өссө элбэх специалисттерге целевой месте бар. Хәп ону эһиги сихили сывыфу сайтыгар бәйтигер киреңит көрүң. Ол онно целевое обучение ден вкладкага туспа список специальностей денеме бар болар. Хәп ону киреңит көрүң. Онна билигин плюсы. Тох плюстагы ден хәп. Басатын туран тухамай плюха ден целевой направлениенан туттарсар оголор. Бу вопрос кеме өсүбидде эппеттим. Целевой направление туттарсар оголор зачислениялара аттардагар эрде болар. Атын бюджетный местелах уяқтардагар зачисленияғат эрде болар. Онон целевой местаға кибетақ түгенгетегер өсібиді қатылыбын опсай конкурска тұтарсы қатын сөп целевой направление зачисленияты болбутын каниттен. Оны таханан стипендия бар ду денейтатчылар целевое обучениеға. Бу манна организацияға хайдақ опсына әти төлүр работодателі кытта хайдақ договордас пыккыттан тутулуктақ. Сорох организациялар общежитиені дағаны, стипендия дағаны көрілер. Хорохторго оттон оны курдук қоқ болуын сөп. Онна өссі бір сүрін плюхаден үйраққыт кәнне үлі местеті бар болар. Олбра үгіз түгенге выпускниктар үйрақтарын бүтерен баран өргөділі, өрбағайы үлі бұл баққа хаджалар. Хатан үлі бұл баттар бәлерін специалистерінен. Мен себәхім мөлтүр бұғыла. Саңа мүчігейді кехілдер до қадда кехілдебіней. Ой, себәхім әне барақ қалды. Саңа мехилер бұл видео мәрі кірітік қарарды. Сәбі барық қайын әппетім күрдік картинка қарар. Хәп саңа мехилер болған өтіп. Bir улахан сүрін плюс один трудоустройство. Үйраққатын бітерен баран үләқ болағыт. Үлі көрдүр хайдырнегерға пакет. Сөп саңан баран қалады. Барда.
Күндү көрөчүлөр аңа михилер булана сибеспит үтөбүтүнөн сибестен биһиги бу информацияны туспа ийе курдук устамат убукпут. Онун постартарын хардах кылларына питехпит. Оны тогин бу сибэхин паралан сибестен эфирбин токтоттон